Kumshi benta ka jingpin kre ek 6 Meghalaya Games ka bansalong hajiwai West Janta Hills District House nem Arjar Arpusan ha ka khandre trek unailor umintri ka tanat Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jilla Ushakliar Wajri ringkat bu MLA ka jawai Wailat Miki Shilla kirkhot ka Meghalaya State Olympic Association ka State Sports Council bat ki Board District West Jantia kila pelong ya kajing kenduk lang bat ki officer jong kita nak terikam sorkar beper ke district na kebenta ban ya merjing mut halor kumno ban pelong ya kini kelumpung ya lekai ka bajab bat ka ba jing mentoi shisha ya ki khun samla ki badan ya kesap ya lekai sports beper Habaya keren ba umintri Ushakliar Wajri hadin kajing lang bala pelong ha conference hall ka office jong katanat soil and water conservation jawai ulai thu bakawai ni kajing tay jing shna ban wanra ka district ka ka swimming pool kat bana ka benta ki wei pat kajing lekai en sa shna penbha penmiat ha ki jaka bala don lupa ki bala dep je Sengi ka akan ngejanmin ka khandri turik jong tau benai ngila syong ya ka review meeting ka benta ban pit benya ya ka jindon kam ban pelong ya ka Meghalaya Games ngi po juai ka jing rengkat lang i local MLA ki na district administration na po MSUA berkunjung na po State Sports Council ngila ya syong i meeting baru ki department ki heads of department ki baru ki stakeholders ki bade Kwedan bentah kan ika ban pelong ika Meghalaya Games ngi po juai katu kan nitliki mat ki bobon ki mat nilai keren but ni kermen ba kani ka Meghalaya Games kan long haturaru kan long ka success kum bipitib ni pelong ika Meghalaya Games nak bentaki kun samla jong ka jelag jungi ki athletes ki kamtam ki youth jungi ki bedon ya kata jeng angmut bakin long brew man brew bakin kiu kamtam ka bedi ba sports tingit scam ba limba ka kini ki initiative kini ki kum ka Meghalaya Games ke baka sorkar last time relatif honorable chief minister jungiru la keren ya ka bangin pelong ka Meghalaya Games man snap te ngingit scam ba limba ka ni ka Meghalaya Games kan long ka jungi anong na kamtaki kon samla jong ka jelagi jungi kamtam ki naruki hab ki berit kon samla ki beran ni kataka sab by day berka sports de kini meeting ta sngi ko bengi syong ko ipi kede ka ba ngin pentikna ba kini ka Meghalaya Games kan long ka ba seso sa kumba maong ipi ka ba kung sandu belum ba ka district ko ne po presentia de ka bostunat do belum ba ilayo ya ka bangin go ka swimming pool na kumta ka jungkat kam juga district Barokowe andai nalor kata lada pipek kini ki Meghalaya Games ki beladam niju penbiang penbhai di school ki beper ka badan ki venues pi beli ni jet ki school ni jet ki college market ni ka jingkulut jungi bangin penbha iki sporting venues lani ki mo badan ki school bagi college ni pulut hati nomor beli lakut ke Meghalaya Games pada kalong kancing ya nong pat nakam tak itu di school di college ya pun pendan kam ki kanum long ke balen eh lane ngi pulut tang tak Meghalaya Games sendiri kalong ke continuous mungkin ni ki school di college ki lab ki pendan kam nak pos ke por tiki ni bu ya kata clear ba ngin pen bahai ki school ngin pen bahai ki college bahkan long kancing ya nong hi nakam tak school di college sa ko mo ang ipi ho akan ni Meghalaya Games ka blada dan gunakan dia andai ni kum ka government room aju ang ba ladangi ini ki jintun guna ka don ka room for improvement ladangi la baklah tu mut mentangi la situ kadang kai yang iru na ka pos por andai kai ka bangi ngi kermen ba kini ka Meghalaya Games kan kaliang ka bam la don ki officer ka yak pangilai keren bangin petlot na dong sedong bahkan betkan biang tinggi kermen bahkan undon su ungkat ka mo kajing tho la ne kan katai la ne kajing tuna na kaliang kajungi ba ngak kermen bahkan ni Meghalaya Games kan long bobet biang lo baro kowe ya ka ba nilai keren bang wa ingin include ya ka iwena akli disiplin na ka benta ki ribadan ni kajing tuna ka tuhan long ki physically challenge people with disability bangin bu iwi akli disiplin mar ngangin ba makiru ki habban yo ya kata ka panisim bentah ngani Meghalaya Games tinga kwa bangin ingin include ikini disiplin tingi la keren menta kasngi na kaliang ka jungka MSUA ru kin sepek kin haban chong ka komiti ki haban keren
te ngi angut ngi da transisa ya ka bangin ai ba kata ka ngin ai ya kata ka platform na ka pata kini ki break dan duna ka kan medo pi nakaliam juga department kini baro ngatre tang kini kinget tayo hikmanwan ngin sedang no kini hikam mong ni pi habede berkiwe ngim da don kata ka jengkus lain retang ba habede ba swimming pool ndai kembang ilai keren minta kesengi bangin persyang ba da kumnu ngin pendep haswa ikan ikan megah lagi semat kini baru tilong ki prefab mun kam dade ke ba ngi hab bangin dai bandi yu kamlong kini ki konkret yu tigilalong ki prefab structure sika kamsuk rewala kataru kade ke por kala kamduna jadi negara tahu mi sempat ini sehul ikan ikan review meeting ba ngin sutho ba ngin lah bangin penbiang ke por haswa bangin ho sika ikan megah lagi